hlekana Afrika Dzonga hlekana mingisera mgaralo na FM na kuhlekanisa kolonga ngisela station shurko namotla ravunaro suko ile rama kumemberi ntlhanu rangwetile ya nyenyankulu lemana maketimberi makumemberi ntsebo mina nikhalanga Pet Mathebola ni wa smart wa jimo xithanga maxingirtano wa chachana makunelo ndanda tsutsela longono ko Afrika wa vulavula namotla ku ravunaro kahle twa la ninga ku horile ku ndla ku nambili ya mina yi hola loko nikutisela ngono ko Afrika wa vulavula twik suka mbombela hela hinga kona eka nhlekando na kupfumela ku ri na wehe kolonga yima ko kulunga olata twa ku timaka etingani ku anakeni timaka titele a famba hi ndlela leyi a yi famba hi autonomy ngisero mngana lona na FM ya ku sweswi kusukisela sweswi ku ya ka awara ya n'we ta va kha hi twa tin'wana ta timhaka leti n'we mi nga tikhoma ku ya ku hambana ka tindhawu ku nga va ku ri timhaka leti ti fambelanaka na commission ku ya hilaha yi nge le ku fambeni hako yi ndzundzuluka ko loko ku langutiwa ngopfungopfu ka timhaka ta mintlhontlho leyi fambelanaka na ku vulavula ntiyiso kumbe ku ka mi nga vulavuli ntiyiso mhaka leyi ya ku va ku va na ma-security varindi ka miako yo hambanahambana fashion ya ko yi sungulerini ku khala ko va macingelana a swi nga ri nchumu na nchumu sweswiwani swi tikomba swi ri fashion leri ra ku vanhu va hetelela va hakeriwa timiliyoni ta tirhandi leti ti hetelelaka ti nga fiki ka vaaki se xivutiso ku ta va ku loko xiyimo xi te tani hi hundza njhani ka xiyimo xa muxaka wolowo ngopfungopfu loko langutiwa timhaka ta ku swi leswi hinkwaswo swi hetelela swi ya ka tlhelo rin'we ntsena ra ku ku na yini ku na vukungundwana va mhaka kona se i mhaka leyi kumbexani hi nga ta tsakela ku twana le ka wena ku angula ku yini va MKP ve ri advocate Shamila Batoyi va nga kumi mali ya vo ya pension loko va vutisiwa ku hikokwalaho ka yini va nga fanelanga kuma mali ya vona ya pension swin'wana swa leswi vikiwaka i swa leswaku mali leyi va faneleke va kuma yona ya pension a va yi tirhelangi se va kuma mali ya pension yo ndla yini va MKP va endle tani va le ku koxeni swoleswo kasi yin'wana mhaka leyi nga kona emahungwini mingiseri wa mugana lona FM timhaka ta ku mudlayi wa Witness D ka madlanga commission wa tlhelela eka ntshamo luwa ku ya khoto ku ya ringeta ku lata kuma matshalatshala kumbexani a nga hetelela a kuma bail se tin'wana ta timhaka leti hi nga tsakela ku va hi twa n'wangulo wa wena eka tona a hi langutele ku bula na executive mayor wa Vhembe hi languta ka timhaka ta ntlhontlho luwa u nga tisiwa hi hosi mani loko ni ta va ni vulavule na vona hi timhaka ta project ya mati ku leswi a ku vulavuriwa hi ku ya sungula yi fika kwihi kambe swi tikomba ku ri na swin'wana swi nga nghenelela hi nga ta ka hi nga koti ku va hi vulavula na vona hi ndlela yaleyo va ANC Limpopo va nghena ku hela loko ka vhiki se xivutiso ku ta va ku u langutela yini wena ka lava nghenako van'wana va ri a yi hisi ngopfu conference leyi van'wana va ku heyi ku na van'wana va nge va lava ku yi nga yi mahlweni we tiva yini swoleswo u nga rivali hi tirhisa nomboro ya ntolovelo ya 0860002543 hi ndlela yaleyo ta kota ku twa ku angula ku yini u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za hi ndlela yoleyo kasi ke van'wana nga ta bula na vona executive mayor kambe i mayor wa masipala wa Greater Tzaneen hi ku masipala wa Greater Tzaneen sweswi ni vulavulaka na wehe i yin'wana ya timasipala leti nga kuma masagwadi ka tindlela to hambanahambana yan'wana ya ko i ku i masipala wo basa hi leswi ni nga ku byela na le ka vhiki leri nga hundza ni ku i masipala lowu loko a ku fanele ku va na doroba leri va nge dorobankulu a Limpopo metro ya le Limpopo doroba leri fikelelaka ku va metro i Tzaneen ibe mkaneta ane sa hi ku tumingisela mina 0860002543 nongona i Africa wa vulavula ka mungana lona na FM ntarteka riqingho rero hi kota ku ya mahlweni kambe ndaka lexi Africa wa vulavula na khalanga Pet Mathebola musumbhunuku ku fika ra rimtlhanu 12 to 2 ni hlekani mungana lona FM makomba ndlela ungayele lexi eka Africa wa vulavula la xikombo xi nga mi pfuna ni tirhisa vutlhari ni ku loko hi hlangana a ni yimise dema a ni xota hi roofing ni vutisiwa ku roofing yi lava mali muni mara hi mhakeni ya ku ni ri na vutlharinyana byin'wanyana no byela ni ku ni ta ku byela ku yi lava mali muni i lo vona loko se ni a hetini mazenge loko se a ni lo pfumela a ni rufela yindlu a nga yi ku hahluleni ka yindlwani yaleyo a ni n'wi tivi munhu loyi mi vulavulaka yena kambe yaleyo hahluriwile yaleyo loko mi ze mi ya blokeriwa na khadi ma swi vona ku a ta va a ni hahluleli yindlu Palamende ya rixaka leyi Africa wa vulavula
sweswo mingisero mngana lona FM nangona ku Africa wa vulavula ile ka mngana lona FM sayo ku mingisero mina ku sweswi timhaka leti nga khoma tona 0860002543 kumbe kandziyisa rito nga kandziyisi rito ngele ka ximo xa ku hundza xiyenge xo lexo hi bela riqingho ka 0860002543 ta kota ku va hi twa tlhelo ra wena ra mhaka hi ndlela yeleyo i timhaka leti ta tsakela ku twa n'wangulo wa wena eka mhaka leyi vulavulaka hi yona nhlekani lowu wa Xikwembu ntari Africa wa vulavula hi ku tisela wona kusuka ambombela eka nhlekani lowu un'wana ka vutisa ku kokwalaho ka yini mbombela mbombela hikokwalaho ka ku va mindzuku ta ku tisela na ku Africa wa vulavula kusuka a Mayflower hi le a Gert Sibande laha va xifundankulu xa Mpumalanga vengeri va teka huvo yo endla milawu va yisa avanhwini hi ndlela yeleyo se ta va hi ri kwele mundzuku ku tisela na ku hlawuleka kusuka kwele hi ku rambiwa hi xipikara xa huvo yo endla milawu ya Mpumalanga ku tirhisana na premier xifundankulu mchaviseki Mandla Ndlovu kambe sweswi a hi tumingiseri wo sungula hi lowu xitlangoma nhleka Aye kutseka. papa mi Minjani? hi vatomi n'wina ke Hayi vatomi. akhensa Mele intaku na yo sungurile ku vaviseka mani hala ka mafurha. Ku ya leswi meni swi tivaka leswi nga swi twa ka mahungu i ku petrol na diesel swi ya khweza hi wa vunharhu wo sungula ka n'hweti ya April mara tolo ntsele ku ni garage ni kuma swa ku diesel se va khwezisile leyani yi xava hi 18 rand sweswi 27 rand 50 se antiwa hambi yove ku biweni kumbe kanjhani buthet ano le ku maybe loko swa koteka mi yovuteka igara igaraje le kwi edzanini se itlakukile itlakukile sweswi nga loko na n'we buthet a ndzi vuli mavarivari ni xilipini na xona ni nga mi sendela xona itlakukile already lomu ka dyali xila kun'wana va ma 25 rand 23 cent hala kun'wana 27 rand ivi hi loko vasekeni ene n'hweti a yi si hela ene hi twa swa ku mafurha ya khweza wa vunharhu sweswi hi amukerile mara se hi sungule ku vaviseka sweswi ene ni swi vonile le ka kumbexani hi ta vutisa tatana Robert Make hi ku tatana Robert Make hi vo lava a va ta fanele va hi byela ku tlakuka ka nxavo lowu ku va kha ku tisiwa yini ku ni vone tindhawu to tala leti ku vulavuriwaka hi tona na le na kun'wana Gauteng ni voni ka yin'wana ya ti-garage va endle tani se yi tlakukile a hi swi tivi ku swi va swi kha swi susumeta yini hi ta swi lavisisa buti wa mina a khensa a mi ri na Lermans yi nga la zango mabuthet ni khense ngopfu enkomo buti wa mina a khensa enkomo khenseli swinene nangona ko Africa wa vulavula ile ka Mngana Lona FM kumbexani swi nga va swi lo ni hunda hi ku a ni tivi ku swi ni hunde njhani n'we mi swi tiva ku ni pfuneni anakeni hi nge tivi hinkwato timhaka leti kambe mina ni tiva ku nxavo wa mafurha wa langutiwa ku wu ta fika ni ku tlanga xin'wana ni tivi kambe wa langutiwa ku ku ta hetelela ku wu yisa ku yini mahlweni loko se ku ya tisiwa timhaka ta ku languta nxavo wa mafurha hi n'hweti leyi landzelaka a hi sunguleni hundza le mavhengeleni hi ta vuya yisa mahlweni andaka leswi Africa wa vulavula ka Mngana Lona FM makomba ndlela hi ku tumingisera mina 0860002543 a hi twa ku timhaka leti nga na tona hi ndlela yaleyo ntirho hi ta bula na mera wa doroba ra Tzaneen hala ntsungeni wa mahungu ya misava ya awara yan'we hi la ku ta twa ku va swi kotisa ku yini ku vona leswaku doroba ra vona ri basa hi ndlela yaleyo timhaka ti tele leti ni nge hi nga vulavula hi toho mina na wena kwalaho nga va ku yingisela u ri koho hi ndlela leyo n'wana ni rhumela hungu la i ri a ni twangi mi vula nchumu hi timhaka leti nga humelela a khoto tolo ta verini ta vuhosi bya ka Ndengeza a ni vulavulanga nchumu hi mhaka ku tanihi sweswi ni nga vula na tolo loko un'wana mi yingiseri a nghenini timhaka ta vuhosi a hi swi swo bye hi nga ze hi vulavula hi swo ka xiyanimoya timhaka ta vuhosi i ta va ndyangu na ha vula na sweswi se hi hambaneni na swoswoleswo a hi tekeni mi yingiseri hi twa ku va mi yangula ku yini mi khomete hi timhaka hi ndlela yeleyo hlekani mi amukerile hi le ka Munghana Lonene FM ayi khalanga mpfukile boto mina hi pfukile hi ngo vona hi pfukile ni tsakisile ya muyingisela nga nghena vulavula hi mhaka ya diesel price so intiyiso khalanga vaxavisi va diesel va le ku tekeni advantage mhaka situation leyi nga le ku endlekeni ka ndhawu leyi ya Iran na America na Israel so hi mhaka ku a South Africa diesel ay regulated, pricing ya yona ay regulated.
so sweswi va decide ku ri vona va hike ti-price va benefita from situation leyi nga le ku endlekeni mara loko swi ya ka side ya petrol price va ha yimele ku ri yi regulatiwa next month hi nga ta vona price ya petrol yi ya henhla mara diesel se hi mhaka ku a yi regulatiwi mfumo a wu na say ehenhla ka ku mi price njhani diesel ya n'wina hi swona leswi nga endla ku ri vaxavisi va ti-diesel tindhawu to tala se va sungule ku endla sweswo ku ri va sungula ku benefita from situation leyi nga le ku endlekeni a ni la ku basisa mixeriwa ku ri kambe loko mi ku a yi regulated mi vula njhani hi ku ni le ku hlayeni ntsalo la ri humaka ka lava va ndhawu leyi ya swicelwa ve ri nxavo wa diesel wu languteriwa ku tlakuka hi n'hweti ya Dzivamisoko hi kwalomuya ka 9 wa tirhandi hikokwalaho ka ku va rhandi yi tikomba yi tsekatseka na nxavo wa mafurha wu nga tlakuka kambe xivutiso ku ta va ku loko mi ku a yi regulated n'we hi ku ti-price ti cinca xikan'we minkarhi leyi hinkwayo swi cince kwihi hi nkarhi hinkwawo petrol a yi fambisani ku fana na diesel ti nga va ti ngeteriwa xikan'we nkarhi hinkwawo loko ti ngeteriwa mara hi ku ya hi diesel yona hi vuyona asayitini a yi regulate a yi na mfumo a wu koti ku vula ku ri sweswiwani xavisani hi ndlela leyiwani va nga va vo tshama hansi va twanana ku ri hi nga ngetela hi price ya so mara yona hi wa yona a yi ka leswi petrol yi nga le ka swona so yona hi nawu wa yona a va sindziseki ku va ngetela hi price leyi government va vulaka yona so a va sindziseki va nga vo twanana hi nkarhi walowo government wu vulaka ku ri no Aish. Mingzero over. Ya, arte minyana ritsongo ra n'wina se na mitwanyana ntwa ku mfumo wa movha. Ya, mi nga ya mahlweni. Antwi arte mekenyana switsongo. Ya. Okay, yes. An la ku an nga ta ku la ku basale ku ri bona hi ku ya hi bona a va sindziseki ku ri sweswiwani hi ta ngetela price hi mali ya so andzhaku ka nkarhi wo tala. And ntiyiso ngopfu mi vulavula ntiyiso ni le ku languteni lava vula tani ve ri diesel prices in South Africa are not regulated at the pump. Yeah, sweswo khalanga so sweswi va le ku tekeka advantage lero price leyi va nga xava yona loko ri ku last a va xave hi 16 rand sweswiwani va chele markup ya 20 ya ku yiya ka 26 lero va hetelela va benefita 10 rand per liter so va le ku tekeka advantage yaleyo. Ku ve fike njhani ka ku yi nga lawuriwi a diesel hi ku se buti Robert va ta fane va hi byela kambe na khensa swinene miyingiseri wa mina hi yo mhaka ni ku un'wana muyingiseri i vilerile a ku i swi vone ka yin'wana ya tigaraji a Joni ku nga se taliwa Tzaneen namuntlha se ivi ni swi ba hi makatla ni swi teka ku vo va ku ti phungeleleni sweswi ku nga na ti-AI kambe loko swi ya swi kha swi tlakuka na swi vona ku swi tani loko se ni kha ni lavisisa sweswiwani na swi vona ku himpela va na lunghelo ra ku va nga teka xiboho xa ku nxavo wa mafurha kumbexani va vula ku lowu a va ri na wona mafurha lama va ri na wona ma herile se lava va nga ma xava sweswi va ma xave hi price yani price yaleyo se yi tani hala ku xaviwaku kona No, na ku lava ku profit kalanga ku chava ku hibyela ku ri no ni khomeleni miyingiseri wa mina riqingho ra hi poyile ka mafisitani khenseli tlhelo rero mi nga ta na rona languta ka ha ri 27 timinete ntsena ku pela awara ya 12 nongona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela eku haxela thwi hi Xitsonga xa nhlawulo so sungula un'wana miyingiseri loyi nhlekani emamkerile hi le ka Munghana Lonene FM nhlekani Nhlekani doctor aye papa mina kadi ya ku tlhaza petrol ni nga tshemba ku ri vanhu vo tala vele ku swi ku humelela yini because a hi lavi ku vanhu se va pfalapfala tindlela va strike va ku swilo swi tlakukeni ku yini ma twisisa a ni mi twisisi a no vula ku a ni vanhu loko swilo se swi tlakuka va sungula ku jika va ku mfumo lowu ma twisisa va sungula ku pfalapfala tindlela kumbe va strike a ni ma swi ta ku tiko leri una suka u ya pfala ndlela u hisa thayele no hoxetela timovha ta vanhu maribye
a va swi twisisi vanhu xiyimo xi so ku na tinyimpi kwelono va twisisa va yingisela mahungu namkuma na mukuma kambe no hlamarisa ni hlamarisa hi ku n'we mi fike njhani ka ku a va le ku yingiseleni mahungu swi lava n'we mi va byela mi fike njhani kwalano ka ku n'we mi fanele ku mi va byela hi leswo hi marito man'wana swi tivi n'wina ntsena hi swo mi vulaka swona bina swadelelise bosbet kambe mi nga swi vuli ongeti n'wina ma se swileswiwa swo tivi n'wina ntsena leri ra ku swantswa mi ta ka xiyanima mi ta va byela ku heyi ku le ku hayi votaka swantswa mi yi tshika le nghena ni ka leya vumbirhi a mi kumela ku vulavula yona a mi lata ku yini leya mi landzelelisa leyo ya RDP vengetere va la ku makela munhu yi nga straight not ya RDP so ta va ku RDP leti va ka timakala hi botpet ku va gugulumba u mikisela n'wana ku a thotha na vuswa na pundu a dya ku a miyela n'wana na pundu a ntshembi a va nga vuli swona ntshembi a va vula swona kambe hi ta va vutisa hi ku MAC Bioscope Makamu na xipano xa vona va le ku akeni tiyindlu ta kahle ngopfu ka vaaki leti ti nge le ku va ti tshamekaka leri ra ku a ntshembi ku a va vula swona leswi hina se hi swi twa ku onge ti va vula swona mingisero wa mina kambe hambiswiritano hi ta va vutisi na yini a na ha va twangi ku na van'wani va tlhoma swin'wana mi nga vileli wele mi twa ku van'wana va tlhoma swin'wana kwala kambe hambiswiritano loko ku Afrika va vulavula le ka Munghana Lonene FM va komba ndlela ku lo sa tsaka ti nga ri tingani hi kuma nhlokomhaka ta vona misava ya awara ya n'we ku ya ta va yimise ku yini tinhlokomhaka ta kona endzhaku ka sweswo hi ta kota ku va hi ya mahlweni hi teka riqingho rero namuntlha ni teri ni lava ku bula na wena mingisero wa mina ku kondza swi va tani hano yimani nga ku kavanyeti michangani yana mahlweni sweswo a wu swi sungurile fambisa sweswo i vitana tinhlokomhaka ta mahungu kusuka kwalano hi ta va hi kha hi ya mahlweni teka riqingho rero 0860002543 nakona ko eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ni teri timhaka ti tele ku sukusela ta ku va MKP veri advocate Jamila Batoyi va nga kumi mali ya vona ya pension ku ya ka timhaka ta ku Tzaneen i rin'wana madoroba yo basa swinene leswi swi vulaka ku ve le ku tirheni kahle vanhu vo fana na va meyara Gerson Mlapisane na va tatana Donald Mangwane tanihi vafambisi va masipala luwa kumbe ha swona kambe hambiswiritano a hi amukeleni nhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we nhlekani Ungayelele eka Afrika wa vulavula ene la xikombo xi nga mi pfuna ni tirhisa vutlhari ni ku loko hi hlangana a ni yimise dema a ni xota hi roofing ni vutisiwa ku roofing yi lava mali muni mara hi mhakeni ya ku ni ri na vutlharinyana byin'wanyana ni lo byela ni ku ni ta ku byela ku yi lava mali muni i lo vona loko se ni ha hetini mazenge loko se a ni lo pfumela a ni rhufela yindlu a nga yi ku hahluleni ka yindlwanini yaleyo a ni n'wi tivi munhu loyi mi vulavulaka yena kambe yaleyo hahluriwile yaleyo loko mi ze mi ya blokeriwa na khadi ma swi vona ku a ta va a ni hahluleli yindlu Palamende ya rixaka leyi Afrika wa vulavula ele ka Munghana Lonene FM komba ndlela 0860002543 hi ku haxela nangona ko Afrika wa vulavula nhlekani lowu na ku pfumela ku na we yime ku nunga kala ta hi byela timhaka ta minkarhi ya ku tala ta twa vanhu va kha va ku hey a swa tika ku nghena ka Afrika wa vulavula njhani hi wona nkarhi a hi mi twaneni ka mi nghena 0860002543 a hi amukeleni n'wana mingisero nhlekani mpfukile na vaxumi kwalomu mi nga kona hi pfukela hina nchumu hi nga vona papa tshikani ku hi byelezela kwalomu mi nga kona i ku yini ali delezo al kwate ngol vole picture ma mi bombe ku bomba no ku hase na kahle kahle la ku ndiriwa hina van'wana a ntivi Merinwe ya ni twa ku vava loko hi hlangana na swiyimo hi ri vaakatiko ne ku na xiyimo lexi nga tshama xi humelela a ni lava ku pfuxela vanhu mavabyi ya mbilu kumbe swin'wana matsundzuka hi ze hi va na ti-problem ta mikosi leyi nga endleka wa vanhu vo tala mina laha ka vanhu lava ku na hahani wa mina laha mara ni vavisa hi ku vanhu lava a va le ku kumeni leswi va fanelaka va swi kuma botpet a ku le ku kumekeni ka postmortem a ku le ku kumekeni ka timali leti va nga tshembisiwa ta ti-18,000 per house what about un'wana muti wu vulombe timali for ku endla swilo leswi swi nga ndliwa hi xihatlahatla laha a ni swi twisisi ku lexi xi mi vilerisaka sweswi i ku
postmortem a hi lexi xa ku komba ku i ncini xi nga dlaya mufi a va si kuma van'wani va vona sweswo mi vulavula hi vanhu vahi ka accident leyi nga ndleka ya yi nga dlaya vanhu ve le tiyani so na timhaka ta ku a va tshembisiwe ku tihouse ku ta huma ti-18,000 hi muti va toho a va ti kumanga timali teto se xivutiso i ku loko ku ri ku van'wana a va tshembise hi mani a ku tshembisa MEC mani Bascom Bakama a va tshembisa hi mi nga hatliseli ku hundza hikokwalaho ka yini mi hatlisela ku hundza a va tshembisa hi ku yini a va tshembisa tanihi yini tanihi MEC wa matshamelo ya vanhu a va tshembisa hi yini MEC sweswo swa ku ta va na ti-18,000 a va tshembisa hi tanihi matshamelo ya vanhu hikuva ku va ku vulavuriwe hi timhaka ta ku muti un'wana na un'wana loko before a ni nkosi lowu fanele u hlanganeriwa ku va ndhawu yin'we so ku va mhaka ya ku hi muti ku ta tisiwa homu ku tisiwa swakudya swi tisiwile sweswo ivi va vutisaka ku ri loko ka tshama bokisi ku ndliwa njhani va ku un'wana na un'wana wa ti endlela a ta submita leswi a nga swi tirhisi timali leti a nga ti tirhisi swi submitiwile swilo hinkwaswo botpet mara se i swilo swa last year swi ndleke last year mara still na sweswi a swi ze ku huma na peni a swi submitiwa ka mani a swi submit le ka ofisi ya Rafa Polokwane mi le ku katsakatseni swilo maswithu a swi submitiwa ka ofisi ya Rafa a Polokwane mara maswithu mi le ku katsakatseni swilo a ni katsakatsi a ni a mi ni vutisa ku loyi a nga ku tshembisa ti-18,000 i mani na ku ti submitiwa kwihi se i MEC ve nge ti submitani ka RAF no a ni va fanele va vutisa ku swi submitiwa kwini va ku swi submitiwa a ofisini ya Rafa a Polokwane swilipi leswi ni nga swi tirhisa hinkwaswo swa nkosi i ntiyiso swa nkosi yes swi submitiwile sweswo mara still na sweswi ku hava muti lowu nga kuma mali se hikokwalaho ka yini mi jike kule so hi ku n'wana fanele mi lo nghena straight n'wina mi fanele mi lo nghena straight mi ku vaaki lava va nga lahlekeriwa hi varhandziwa va vona va tshembisiwe ku va yisa swikoxo swa ku lahla varhandziwa va vona ka RAF na sweswi a va se hakeriwa swi helela kwalani leswin'wana hinkwaswo a swi fambelani na leswi n'wina mi vulaka swona a ni mhaka yikulu i ku ka RAF a va se hakela a hi swona a va se hakela ka Rafa se mi le ku koka kokeni va tshembisiwile mani hi vula mtlangu ku jika kule hi swivutiso swa n'wina mina a ni mina na hlamala loko mi ku va tshembisiwile se ni lava ku tiva ku va tshembisiwe hi mani so yo yaleyo yi nga kona se xivutiso xa mina i ku hi fika njhani ka ku vanhu va nga tshembisiwa timali ivi ku ze ku ba nkarhi lowu va nga si ze va tikuma a va fanele va nga va tshembisani loko ku ri mali yi ta va yi nga kona va va byele ku va ta yi kuma ndzhaku ka nkarhi wo tani kwihi ku vuriwe ku ri after loko ku heta ku lahla vanhu a va submiti swilo leswiya va ta kuma na switwa sweswo na switwa nkarhi a va submitile se n'wina mina loyi a nga ya claim mina ku na vanhu va mina ku na munhu loyi a yaka ya claima sweswo i yile a vutisa ka RAF ku hlwela yini last time loko a ya va fika va n'wi jikisa va ku xota 1 2 3 a tlhelela a ya a swi landza a ya futhi va n'wi jikisa a tlhelela a za kuma hinkwaswo leswi va swi lavaka sweswiwa loko ni vulavula na yena tolo vanhu hinkwavo va submite swilo leswi a va byeriwe ku swilo swi right ene va submiterini last year mara masitoko lexi mina xi ni vavaka ka swilo hinkwaswo i ku n'we mi tsutsumela ku vilela mi ri hava ti-fact hi ku leswi a mi fanele mi ri na swona sweswi a ku fanele ku tiva ku twananiwe ku swi teka nkarhi wo tanihi kwihi loko mo ze loko mo ze mi tiva ku swi teka nkarhi wo tanihi kwihi ma swi kota na ku vilela mara loko mi nga swi tivi na ku swi teka nkarhi wo tanihi kwihi a mi swi koti ku vilela se ni mi nyika ntirho kaya sweswiwani fambani mi ya teka ntirho kaya hi lowu nge n'wina fambani mi ya twisisa ka RAF ku hlwela yini loko se va mi twisise ku ka RAF ku hlwela yini hi ta kota ku tiva ku xivilelo i yini sweswi ku hava xivilelo no the reason ya ku n'wina ni ku i mhaka ku a hi vutisi ku swi teka nkarhi wo tanihi kwihi hayi ku a va vutisiwi
loko i vutisa munhu ku hi ta expecta mali ka ndzhaku ka nkarhi wo tanihi kwihi a ku byela ku hayi sweswi mi nga submita swilo leswi anytime mali mi ta yi kuma ivi a nga hlamulanga hi ku helela na wena as u ri munhu loyi a nga submita maphepha i nge hi n'wi vutisi futhi ku se loko mi ku anytime ku suka sweswi mi vula ku fikela rini loko a nga hlamula ku na lexi nga ta xi endla ma twisisi mina a no hleketa ku hi mhaka ku swilo leswiya i khale se submitiwile I think a waiting period ya swilo swo tala yi tala ku va 3 months leraro a fanele sweswi vanhu lava va yi kumile famba mi endla vulavisisi ka swa rafa malembe mambirhi manharhu swa rafu malembe mambirhi manharhu sweswo engome a swi se fika ku swi tala leswi mi yingiserataka na swona a swi se fika 0860 002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makoma ndlela hi kuti na wehe ku timhaka leti u nga khoma tona hi tihi un'wana mi yingiseri loyi nhlekani a hi ku khometi timhaka kwala u nga yingisela u ri kona nhlekani lowu un'wana mi yingiseri hi loyi nhlekani swi vula kone ani nga pressanga kona okay 0860 002543 i nomboro leyi hi tirhisaka ni kombela mi nga tirhisi voice note a hi le ka xiyimo xa kahle xa ku landzelerisa ti-voice note ta n'wehe se hi nghena hi riqingho ntsena a hi amukeleni n'wana mi yingiseri loyi nhlekani hi ma amukerile i nhlekani vona va mi pfukile hi pfukile hi nga vona hi pfukile but ni kombela ku khoma yin'wana ya leti mi nga ti longoloxa ku ya khomiwa ka conference ya African National Congress a Limpopo ya loko ni ri xirho xa vandla hi ndlela leyi no twa ni tsaka hi mhaka ku swa tikomba ku na leswi vulaka swi democracy endzeni ka vandla leri ni nga ka rona leri hlamuselaka ku endzhaku ka nkarhi wonge ku fanele ku hlawuliwa vurhangeri byin'wana so lexi ni lavaka ku xi raise as a disclaimer i maendlelo ma swilo towards conference leyi ya ka yona hi ku a swi tiva va ku tala ku endliwe leswi vuriwaka unity slate hi lero a ku nge phikizaniwi a hi nandzu ka sweswo ku swi endliwa mara swi ya hi ku mandate ya ku fikeleriwa ka xiboho xexo yi huma eka marhavi ma vandla na lama ku nga wona stakeholder lexikulukumba endzeni ka vandla ra African National Congress ni ke a ku vulavuleni ka n'wina kwale ku sunguleni ku swi twala ingaku ku nga va na van'wana va nga challenge ku provincial conference leyi ya mahlweni ina swa pfumeleliwa ka ANC ku loko i ri na leswi vuriwaka a grievance xivilelo xo karhi i kumeka i xi yisa laha xi fanelaka ku ya kona mara sweswi ka ANC ehansi ka kulukumba fikile Mbalula tanihi matsalankulu lexi ni nga ta xi vula ni kha ni nga ti pfinyingi hi lexi i timhaka ta ku loko vanhu va yisa ti-grievance ka yena a hi nchumu swi sweswo i kumeka swibakanyela a tlhelo ene a hi maendlelo ma kahle ka rihanyo ra African National Congress munhu loko a ri na xivilelo ka ANC i fanele a yingiseliwa a engagiwa and then ku va na resolution swi tikomba ku hi ya kwihi endzhaku loko munhu a vileleni mara a swi vi swona munhu a ta ni mi kombisa swin'wana hi ku hatlisa ku ve na ti-grievance kusuka ka ti-region timbirhi Norman Mashavani na Vhembe endle yini endle leswi va ngo ku na ku just to tick a box a rhumela xipano xa kumeka xi ya yingisela swivilelo a Limpopo mara a hi twangi report ya kona iyo swi vula ntsena ka yin'wana ya ti-platform ku hayi no swivilelo Limpopo swi tshamisekile a ku na ti-regional conference ti nga ta ri convene. This is one of the kumbe swi nga va swi mi tlurile hi ku va vulavule leswi va swi communicate na hi nomo wa matsalani tatana Madaji va tika Afrika wa vulavula va tikwa va fika va ku tekiwe xiboho hi timhaka ta letiya wena va swi vurisa va ku wena u kha u ku hina swi swa hina a swi fambanga kahle veri swi fambi kahle se ya no na mi mahasi na khensa swinene ka correction yaleyo swi ri tano muhasho wa mina
kuna conference leyi fanele ku khomiwa futhi la Eastern Cape. Provincial secretary i tsale papila a ri yisa ka top 7. Va yima a henhla ka platform wa pfala Amathole Region Conference va ku it's a functional letter. Mina ni rhandza ku ANC ni twa ku a hi swona a va fane va hi rhangelisa swona kulukumba lawa mara ni ngo tsaka hi ku lembe leri taka ri le ku teni loko no kuma secretary general loyi a nga ri ku vona ni kuma secretary general wa ku fana na Comrade Mdumiseni Ntuli ANC leyi yi nga kumeka yi vuyelela yi famba hi ndlela leyi mina ni rhandzisaka swona ni yi tivisaka swona. So but in any case ekunavela kambe loko ma navela sweswo le ku tlheleleni laha ka leya mi nga sungula hi kona ku kuna unity slate leyi ximinge xikoho mina ni lava ku mutisa sweswi n'wina mi va vandla leri ku loko mi kha mi hlawulana ma swi hleketa ku a ku vhoti n'wina mi hlawulana ku ntsena ku vhota na lava va nga ri ku kona. No i ntiyiso ku n'wana mhani ni swa hleketiwa sweswo mara hi nga tivi ku vanhu lava va kumeka ku va nyikiwa matimba loko se va hlawuriweni xivutiso xexo va ha swi kumeka va swi considera va famba hi swona na ma yi vona. So ni vutisa swivutiso swa relevant kahle ngopfu mara emhaka ya ku kuna ka ANC ku na swilo leswi vuriwaka ti-intra party dynamics ene swilo sweswo swi hetelela swi endla ku vanhu va va obsessed hi timhaka ta ANC ku tlula ku va obsessed na hi timhaka ta ku vaakatiko va korhokeriwa exiphiqo lexi xi nga kona ka ANC cause sweswi va ta hlawuriwa varhangeri lava nga ta va ri kona sweswi huma ka provincial conference. Obsession ngopfungopfu leyi nga ta va yi ri kona muhaxi i timhaka ta ku how do we mobilize for the next conference ya national lembe leri taku ene sweswo swi kumeka swi supersede kumbexana swi tlula leswi va fanelaka ku kumeka va kha va swi endla loko va deploye ka mfumo i xihoxo lexi ANC yi ya ku hansi hi mhaka ya sweswo mhaka ku hi obsessed ngopfu hi timhaka ta le ka party ku hayi loko hela conference leyi ku ta yin'wana ene conference ti tshama ti kha ti revolver ti kha ti vuyelela hi ndlela yaleyo. So mara ANC Limpopo a yi khomi conference hi ta va yingiselini hi veke ndlele hansi hi swi twa ku i va mani va nga ta va hlawuriwile emhaka ku hina van'wana hi nominate a ku ri ti-1 ta n'hweti ya nyenyenyana loko hi khoma DGM hi hlawula vurhangeri bya branch hi tlhe hi nominata vanhu lava fanelaka ku va delegate ku ya leyi hi tlhe hi nominata vanhu lava hi vonaka ku hi vona va nga ta hi rhangela tani hi PEC ya Limpopo mara ka sweswo hinkwaswo hi ta va hi yingiselini hi ta va hi veke tihlo hi twa ku timhaka hinkwato ti fambisa ku yini. ANC Limpopo ni navelela conference ya kahle swinene ni khensini muhaxi enkomo setso mingisera mgana lona FM tlhelo rin'wana leri mingisera ta ku na rona wena u ri yini nomboro i 0860002543 nakona ko i Africa wa vulavula ka mungana lona na FM va ri ku na intra party dynamics alfane vutisa bona okay ni tshikeni ke 0860002543 nta mavhengeleni nga ri khale hi ta kota ku va hi twa ku na n'we van'wana mi angula mi ku yini ni vona nga ri swi na nkoka ku ta ka n'wi tanihi va n'wina mi nga va vandla loko mi ya hlawula mi swi hleketa ku vanhu lava va hlawulaka i munhu loyi mi nga ta tlhe mi famba na yena a ya xavisiwa ku a ta kota ku a voteriwa. Mi swi hleketa sweswo mi swi hleketa sweswo ku na nkulukumba wun'wana a nga lo hlwela la a ti na yena i lava ku ni rhumela vito ku na vanhu van'wana va nga ri ku n'wi hakeleni ka timhaka ta vukorhokeri lebyi a nga byi endla a nga tirhisana na va xifundzantsongo xa Mopani a ve le ku n'wi hakeleni ku sukusela hi N'wendzamhala va kha va ku se ve ri ku na nkulukumba wun'wana a swi tivaka i tshama ka n'wi byela ku vhiki leri tako loko vhiki leri tako ri fika no a hi tlherise xin'wana vhiki leri tako sante a ni rhumela vito ra koho hi ta kota ku n'wi lava ka xiyanimoya hi ta n'wi tiva ku i mani hi ku hi ta kota ku hlangana na yena hi ta kota ku tiva ku xiphiqo i yini hi ku loko vanhu va tirhile va hakelini kambe mi nga va byeli ku minduku a swona a hi hundzeni le mavhengeleni ta va ya yisa mahlweni endla ka leswi u yingisele Munghana Lonene FM makombandlela.
Afrika wa vulavula na Khalanga Bet Matebula musumbunuku ku fika ra rimtlhanu 12 to 2 ni nhlekani Munghana Lonene FM Makombandlela. Ntiyiso mingisero Munghana Lonene FM inongana ku Afrika wa vulavula nomboro hili 0860002543 ayithi kuwena angula kuyini comment maka kwala unga ko kwela nitishashameteke akona indlela yele ayamkele ngani mingiseri itho kuyena iriyeni hiloyi nhleka Uhlekani podcast minjani? efukele papa ngobo Evukile. I can't. Ya mina nova na kuna mintolovelo leyi nga yi vona yi ri karhi yi endleka ngopfu ka ti-community to hambanahambana ya ku kombisa ku vilela ni ri karhi ni tekela nhlokweni ngopfu ku kombisa ku vilela hi ndlela leyi yi nga kavanyeteki timfanelo ta van'wana i mfanelo ya muakatiko wun'wana na wun'wana loko ri na leswi swi nga n'wi hundiseki kahle ku leswi xi mi vilerisaka ngopfu podcast i ku loko ni nga tivi loko ku ri ku no tshuka ni vona swi humelela i hlangana na swona loko ri karhi ku famba ndleleni ku pfariwile kun'wana va ku vele ku strikeni mara ni languta onge ku strike loko va ku ri kona ingaku aka ha landzeleriwi ngopfu ti-channel ta lava va kumeka ku va ri karhi va rhangela loko ri ku service delivery ku landzelela ti-channel teto ta ku hi vulavurile na mukhanselara hi vulavurile na komiti leyi hi vulavurile na lavo a va hi yingiseli ivi lexi hi hetelela ku endla xona i ku va hi ya kombisa ku vilela ni vona nkarhi wo tala ku va ku ri timhaka ta ku ni kuma ku a ka ha ri na ti-notice ku komba ku onge ku kombisa ku vilela loko ni nga ha tivi ku a swa ha aplayeriwi na wo pfuka namuntlha vanhu va kwatile ku lahleke mbuti va tsutsumela patwini ku ya hisiwa xikontiri loko mi languta tindhawu to tala leti hi rilaka hi ti-pothole boardpad handle ka maxelo lawa hi nga langutana na wona tanihi community hi va hi hoxe xiave xikulukumba ngopfu xa magojigoji lama ya va ku ya ri kona emagondzweni hi mhaka ya ku makombiselo ya hina ya ku vilela ha khomi sweswiya swa ku loko hi nga onhangi a va nga hiti mara ni hetelela ni languta swi va swi ri karhi swi hi tlhelerisela ndzhaku ngopfu hi ku swo tala leswi va ku swi ri karhi swi onhaka ku fanele ku tirhiwa swona instead ya ku va ku ri karhi ku langutiwa swin'wana ku ya amahlweni a hi le ku hluvukeni loko na ku kombisa kahle hi mhaka ya ku ha ti onhela leswi swi nga swa hina tindhawu to tala mi kuma ku loko ku fanele ku strikekiwa ku tshoveleriwe ti-signing ku susiwe ti-danger plate lomu ku va ku ri na ti-speed humps swi hiseteriwile damage leyi va ku yi ri kona boardpad a yi kondzeleleki yin'wana yi teka vutomi bya vanhu hi swilo leswi swi nga ringaniki na vutomi bya munhu no ka ni nga swi tivi ku tanihi society a ku na tindlela tin'wana leti hi nga kumekaka hi ri karhi hi kombisa ku vilela handle ka ku va hi ri karhi hi onha tinhundzu na ku onha na timovha ta van'wana ta onhiwa aka ti-strike vanhu valava a va tshami kona ka tiko rero vo va vatirhisi va gondza ni hetelela ni languteka ku vuhlayiseki byi va byi nga ha ri kona hi tindlela leti ti-strike ti ngo pfuka kwala na kwala ku pfariwa tindlela mativa kumbe njhani xin'wana xiphiqo hi xexo xa ku onge vanhu lava va fanele va byarisiwa vutihlamuleri a va byarisiwi hi ku loko ku onhaka swo onhaka loyi a nga va ka kunguhate xitereke machi wolowo a fanele a va na yena a kha a tiyisisa na ku vona ku swilo swi hlayisekile na va vona vanhu va ka va macha ko va kumbexana ti-first world countries hi yo mhaka va nga vi na swona va macha kahle doroba ri sala ri basile ku ve va machile hala ka n'wina mi hundzuluxa ti-dustbin mi ndla yini a ni swi tivi ku xiphiqo i yini kumbe hinkwavo vo twa i nga ri hi huma kwele ka inani i mhaka leyi ndlerisaka boardpad hi mhaka ya ku ti-community leti humaka aka tona i ti-community leti ti nga avuswetini
leswi vulaka ku ri swi swo tala leswi hi va ku hi ri karhi hi rilela swona swi ta endzhaku ka nkarhi wo lehanyana kumbe swi endleka endzhaku ka nkarhi wo lehanyana loko hi ta va hi ririle. So mara ni ti vutisa ku i yini lexi hetelelaka xi endla ku hi fanele hi onha sweswiya switsongo hi nga swi kuma endzhaku ka nkarhi wo leha na swin'wana leswi wo ka hi nga si swi kuma ivi hi pfumela ku swi ta tlhela swa ni vavisanyana miehleketweni Bothphet loko ni nga tivi ku va hava ndlela yo antswa na no twisisa ku ri loko vo ku ka strike wa Bothphet ku pfariwe ndlela whether vanhu va humile wa kwalaha patwini a ni tshembi ku a nga va kona munhu loyi a nga kumeka ku a ri karhi a forsa ku lava ku hundza hi laha vanhu va nga ku strikeni loko ku ri ku strike xexo i strike xa ximfumo mara leswo tumbuluka kwala na kwalawani swi va swi ri ku onheni hi mhaka ku swi hetelela swi ti hlamusela ku ri a swi na vurhangeri lebyi byi nga tiyimisela ku lulamisa swilo hi ndlela ya kahle hi mhaka ya ku swi vula ku ri ku loko ku ri ku na lava va nga kona vo va ku hleva-hleveni va sasametela lava va kumekaka va ri karhi va ri vona va fanelaka va ya ende mhaka leyi ni vavisaka ku tlula mpimo Bothphet i mhaka ya ku loko ku strike-iwa vanhu lava vavisekaka ngopfu i vanhu lava va humaka eka mindyangu leyi swelaka i vanhu lava va nga ri aku tirheni vanhu lava va nga vona va va ku va ri va tikomba ku va nga va ri na xiave xa ku rhangela a hi vona lava nga ku strikeni ende a va kona ni le kusuhani lava biwaka hi tisamboko va biwaka hi ti-rubber bullet va hinkwaswo leswi a hi vona lava va kumekaka va ri karhi va vuyeriwa endzhaku ka swona i vanhu lava va hanyaka evuswetini lava va ngo tirhisiwa ku va va fanele va humelerisa swin'wana na twisisa ku swi kona leswi swi khumbaka tiko hinkwaro mara ku na leswi mi swi langutaka ku ri lawani kahlekahle ko va agenda yo phusha yin'wana ku ri a heteleli a kuma swo karhi leswi nga ta vuyerisa ngopfungopfu loko mi vona ku leswi va terekelaka swo va terekela siku rin'we mara loko va nga swi kumi a va ha tlheleli swi va swi tikomba ku a ko va mhaka ku a hi nge xikombiso va ku va terekela mati va tereka mati ma nga humi mara va nga ha tirheki ku va ku endlekeni so mhaka yikulu ku va Bothphet loko ni swi langutile swi va swi ri kwalani ka ku a ho va na structure lexi xi va ku xi ri karhi xi leader ti-concern leti community yaleyi va ku yi ri na tona ku yi kota ku swi landzelerisa ku loko ku ri ku va ku submitiwa memorandum wu submitiwa aka ndhawu yo karhi swi va swi ri formal leswiya mara leswiya swo ku to pfalapfariwa ku maribye ku tsemeleriwa misinya ya faketeriwa mara loko munhu wo famba ni tsemelanyana ni tsandza yimbirhinyana a nge ya tsema mara loko mi ya languta nsinya lowu nga tsemiwa mi ti vutisa ku matimba ya ku tsema nsinya wolowani a ya kumiwa kwihi Let me nga va na ndlela leyi kumbe ti-community ti fanele ku ti dyondzisiwa hi xiswona ku loko ku strike kumbe ku hundzisa swivilelo hi tihi ti-procedures a swi ta pfuna swinene. You can see listeners. Kola sa atimina timberi ntsena i va ka mahungu ya misava ya awara ya n'we mahungu ya misava loko ya hela hi ta va hi se hi vitana hi laha hi ngeteri hi ta vulavula na meyara wa Tzaneen hi vo hi nga ta va kha hi bula na vona va ta kota ku hi byela ku va swi kotisa ku yini ku va ndhawu ya vona yi tshama yi ri ndhawu leyi yi nga basa hi ndlela yoyoleyo se sweswo hinkwaswo mingisero me hi leswi hi nga ta va kha hi swi langutile eka nhlekani lowu ka xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko Afrika wa vulavula na khana khensa swinene loko mi kha mi ta na mahungu hi ku ya ku hambanahambana ka tindhawu laha mi va ku mi kha mi ta na wona mi ri kona hi ndlela yeleyo ngopfungopfu loko kha ku langutiwa ka timhaka leti vaaki tanihi vaaki mi nge le kuteni na mahungu hakoho hi ndlela yaleyo i mhaka leyi hetelelaka yi endla leswaku hi kota ku va hi twa ku tlhelo rero mi nga va ku mi ri ka rona mahungu hi wahi loko yi khume timinete ku nga se ba awara ya mbirhi hi ta va hi kha hi bula na xipikara xa huvo ya endla milawu ka huvo ya endla milawu ya xifundzankulu xa Mpumalanga lava hi nga ta va kha hi bula na vona i chaviseki Makhosazane
masilela hi ta bula na vona hi ta twa ku kahle kahle ntirho wa mundzuku wu ta fambisa ku yini ku ta ku ri 10 minute nga si ba awara ya mbirhi hlekani lowu wa Xikwembu teka sweswi awara yin'wana henhla ka nhloko a hi kumeni mahungu ya misava hi laha ya landzela Mbombela Sabi White River na le Hazyview Fafana hina eka 89.4 FM Munghana Lonene FM Makombandlela Tihlanganiseni na Easy hi ku rhumela email eka mabokani.me@sabc.co.za ndza engeta mabokani@sabc.co.za Munghana Lonene FM Makombandlela Isa so mixer Munghana Lonene FM lang tangkari inka 8 minutes ntsena ku bila awara yan'we hi vuyile ka xiphemu xa vumbirhi xa nongonoko Afrika wa vulavula kusuka la Mbombela la hitisela nongonoko Afrika wa vulavula nteri hi ta va hi ri la namuntlha munduku ya Mayflower la hi nga ta va ka kutisela nongonoko Afrika wa vulavula thi kona eka hi languteka timhaka ta pfhumba leri tekiweke hi huwe endla milawu ya xifundzankulu xa Mpumalanga lava nge ri va teka huwe endla milawu va yisa vanhwini sweswi ni vulavulaka va sungurile ku na tinhlengeletano leti va ku ti ri koho hi ndlela leyi ta to tala kusuka ka xipikara loko hi bula na vona hi 10 minute ku nga se ba awara ya mbirhi ya fukubela awara ya n'we ta va ka hi bula na meyara wa masipala wa Tzaneen ku nga meyara Gerson Mlapisani ta va ka hi bula na vona la eka hi languta ka timhaka leti ta ku humelela loko va vulavula ku kona doroba ra Tzaneen doroba rin'wana leri nga ri kule ni ndlela ya xihatla swinene loko hi fananisiwa na madoroba yo hambanahambana loko mo languta Tzaneen hi koho ni vona ku ri na miako ku nge le ku akiweni swi komba ku kurisiwa ku ndlandlamuxiwa ka doroba uko zibona ku ri na leswa swa ti-crane adorobeni wa swi vona ku kuna ku kula ka kumbe ku ndlandlamuka ka doroba leswi ni swi twe hi statistician general Risenga Maluleke lava nge i kota ku vona ku na economy yi le ku kuleni hi ndlela yeleyo na ntshemba ma swi tiva ku Tzaneen hi ro doroba i masipala wu ri woxe wu nga na layini ya le henhla swinene ya gezi yo leha ya gezi leswa swa ku va hlanganise loko a ho teka hi ndlala tintambu leti va ti tirhisaka ta le Tzaneen loko ni nga hoxisa a yi fananisiwi na timasipala leti nga ti hleketaka se hi yo mhaka na namuntlha na vula ri loko a vo fanele va metro hi ro doroba leri a ri fanele va metro a Limpopo ku nga Tzaneen se ta va kha hi bula na vona hi twa ku va ri yini vona timhaka totoleto un'wana ni rhumele xithombe la xa ku komba yin'wana ya tigaraji laha Thula Mahashi yi xavisaka diesel hi 30 wa tirhandi hi litara se masipona 30 wa rhandi wa litara swi vula ku va matimu lava vo chela va 10 liters swi vula ku va ta famba hi ti 300 loko se ya lava ti 300 ta ntlhanu swi vula ku thangi ri ta la hi kolomi ya ka va gidi 500 wa tirhandi se xiyimo xo tika swinene un'wana a nga va tshamile laha ku a swi vuli nchumu leswi ka mina a ni ngo mina ni ha movha swa vula swi vula yini ke swi vula ku loko u languta lava swibazana ku nga ri khale i ta vona va vekele swiphephani laha a mafasiterini ku komba ku tlakuka tihakelo matsundzuka hi nkarhi lowa COVID matsundzuka hi nkarhi lowa wa loko Russia yi nghena yi sungula nyimpi na Ukraine se hi tlhelela ku ri ka swiyimo swa muxaka woluwa hi ndlela yaleyo se xiyimo xo tika swinene lexi kumbexani vafundhisi vakhongeri tin'anga sweswo a hi fanele hi nghena ka pfhumba sweswi ra ku vona na ku tiyisisa leswaku hi hetelela hi tikuma hi kha hi landzelela kumbe hi tikuma hi kha hi nghenelela eka timhaka ta ku khongelela ku va na kurhula la misaveni loko va na nyimpi swi khumba hinkwerhu hi ndlela yaleyo loko mo langutana sweswiwani loko mi languta ku fana na nxavo wa swakudya wu ta cinca na wona wu ta cinca hi ku na swiporo leswiya swi ri koho swa ku swi fambisa nhundzu hi switimela a swa ha ri kona ma yi vomaka kona se i xiyimo xo tika na engeta lexi hi nga langutana na xona se ra timinete tingani laha 15 ta ku hi nga twa tlhelo ra n'wina ra timhaka nomboro hi leyi 0860002543 hi ndlela yaleyo swi ta endla leswaku hi kota ku va hi twa ku timhaka tingani hi mpfhuka ni fika laha ni sweswi ni kume mavito mambirhi lama ma ha ni hlamarisaka loko ri hala Mbombela kumbe loko wo twa munhu va ku hi
nto ngwana ko yena mane loko hi rile ncindani ite yena success etwa mona ko me success how success oh wala ku me agreement mabito yala twana ro etsela aku mina decorate ya katika kama kusirta Africa wabula kama kanalo na FM komandela 0860002543 nangona ko Africa wabula kuna banda banga khomo mabatsonduka laba bakumbeka ka Medicare 24 tender bakutula kono meka khomentsevu wabo vele ku ringeteni ku kuma swikombelo swa bail loko nga vilanguta mkarhi ku tala utwa ku vukungundwani byi na rixaka leri vukungundwani byi na vaxaka leriya mo languta laha ka Medicare mi ta swi vona ku hayi ku katsakatsaniwile laha hinkwato tixakaxaka teti ti hleketelaka ti kona laha lero xipano xikulu hi ndlela leyo kama misiritani 0860002543 i nomboro leyi nga ta yi tirhisa ku va hi kota ku twa tlhelo ra n'wina ra mhaka hi ndlela yoyoleyo a hi sunguleni hi loyi ndleka ni hlwerile a nga ha ri kona nomboro yi ya 0860002543 va MKP na vo ve le ku vulavuleni hi timhaka ta ku cinca koloko ku nga va ku ri ko loko swi ta ka timhaka ta timhaka ta le ka vandla van'wana hey u tshama ku ri ku cinceni swi kahle ku cincacinca mi kota ku vona ku loyi le ku tirheni loyi a nga le ku tirheni sweswo ma yi vomhaka kona kama misiritani a hi ku ti mingiseriwa mina 0860002543 hi twa ku mi angula mo ku yini n'wana mingiseri loyi nhleka hello a hi papa minjhani butat pfukele hi nga vona poto mina pfukile ni vulavula na Mashele Xilani la Kempton Park kaya le ka Dingana a hi hlola mina a no lava ku twisisa ku mfumo wa hina vhele a wu swi koti ku va nga stora madizili lama na tioyili lama ku loko swi ku ri va nge tshuka ku ri na nyimpi ta matiku lama hi xaviselaka na mona na hina hi kuma hi hlayisekile because ku affecteka hina ngopfu ku tlula matiko lama nga kulweni a ku na ndlela yo stora ku fana na mavele loko ma storiwa dulwini ku loko tshuka ku va na n'wana hi kota ku hi va na ndlela yin'wana hi nga kota ku hi va hi kha hi chuveka hi nga affecteki ku fana na sweswi mhaka leyi mi ta ku na yona yi na nkoka ngopfu hi ku a hi ri na swona swiyimo swa muxaka ro a ku ri na ti-reserve Afrika-Dzonga ta xiyimo xa le henhla ngopfu ku ti tshame ti va mahungwini van'wani va va president lava nga hundza va khumbeka ku na vo va hoxe xandla ka ku xavisiwa ka ti-reserves leti a hi ri na tona tanihi tiko a na ku vulavula hi mavito laha kambe a hi ri na tona ti-reserves so swi komba ku nga ku ri na lava nga ku kumeni ka swo kuma loko ku ri na tinyimpi leti va ri ku benefiteni hi ndlela yo karhi na swona swi vula tani hi ku loko ku ve sweswiwani munhu i cince ku xavisiwa ka gezi kusuka ku xavisiwa ka diesel kusuka ka 21 wa tirandi ku ya ka 30 rand ma swi vona ku na xiyimo xo tika kwalaho hayi ku le ku tikeni buteta hayi mara ni khensini buteta hi ta twa van'wani ku ya mahlweni ku verile ku khensa mina poto mina thank you a khensa i 0860002543 nangona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi amukeleni un'wana mingiseri hi twa ku yini i angula a ku yini hi maamukeleni ka Munghana Lonene FM nhlekani hayi njhani butfast hi pfukele hi nga vona bat hi pfuki vulavula na mabonza la mavliku yana a lexi mina lava ku xi angula hi na problem ya ku famba ka gezi loko mi hleketa kahle tiko ra le mavliku ri le xikarhi ka Maphophe na Makuleke na Minga ko va ri va ku ri na load shedding ende ka n'hweti leyiwani nge le ka yona ya March masungula ma March gezi a ri fambangi vhiki hinkwaro so a nga koti ku twisisa ku loko ri famba everyday ri famba 7 to 9 o'clock hi loko mavliku ku ri na problem ya yini ngopfu ni mi byela ya ni mi vutisa mina ni mi byela musane ni byeleni loko mi ri na swin'wanyana swa a mi xavi gezi
a mi hakeli gezi ko va tiko ra le mavili gotela a hi ri le mavhikilweni ntsena ma vona rona ntsena n'wina a hi kona ntsena na lani kha ni famba kotolo ri fambile gezi 7 no la kun'wanyani ri va kha ri famba hi mayelana na timhaka ta ku karhi n'wana mi kuma ku ri heta 3 days ri nga fambi so mara lawani hi le villageni lawa a hi tirhisi ngopfu na gezi hi tirhisa tihunyi mara ri famba every day I'm shy. no bula ndlanani so vutisani va ka Eskom a ni vo va mi phakela gezi va ta mi byela ku hikokwalaho ka yini mara mi ni tiva ku ku mi nga ri mara kambe mina ni tiva ku lomu ku va ku ri na load reduction a mi xavi gezi sweswo na swi tiva ene a no swi tiva hi mhaka swin'wani kumbe ku ni tlharihe ngopfu kumbe yini ni byele hi va ka Eskom ku ve ri lava nga xaviki gezi va hlangana na leswi va swi vitanaka load reduction hi vulavule ngopfu hi swona kwala sweswo na ku na voholobye va vurile ku swi ta hela ku nga ri khale va ta mi nghenisela ti-smart meters ivi kusuka kwalano loko mi nga xavi gezi se ri ta hamba ri timekela ka n'wina ntsena a ni tivi ku swi ta ndlisa ku yini kambe swi tivi va ka Eskom anyway para manjari kaga twisisini khetsi ripoto wa mina khetsa swinene hlayisekani makwaviko 0860002543 nongonoko hi le ka Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi koti ku we timhaka leti u nga khoma tona ri yini ni ri hafu ku pila wena ya n'we ta va ni kha ni bula na mayor a hi amukeli n'wana mingiserelo nhlekani boss a hi bote minjhani hi pfukeli n'wina minjhani na ku tiva a ni tivi kumbexani swona leswo ni vulavulaka mayelana na ku xenga tiko mina ni la Joni la so hi na ti-RDP hi nga akeriwa hi government vanhu va sungule ku hambi ku pfumalaka mitirho or yini va sungula ku xavisa ti-RDP so nkarhi yo tala swilo xaviseriwa vanhu va le handle a ni tivi ku va tikuma hi ndlela ya njhani vo makheleni wa mina lava nga tshama na vona sikwela hi vo 1993 vo tala va ri va xavise tiyindlu vo ma 200,000 yini va khelela makaya a ni ka malembe mambirhi vanharhu hi lava va vuya futhi va endla leswo va tshama hi nkani leswi swi va kumame tindhawu ku akiwa mikhukhu ku ri munhu a ri na RDP i xavisiwa so a ni tivi ku ri nawu wa South Africa wa pfumela na ku RDP yi xavisiwa kumbe njhani na a no va na kumbexani na mina na yona a ni vuli kumbexani no dyelezela un'wanyana mi la ku vutisela ku mi le kusuhi no xavisa mi sungula swikhukhwakhukhwani kwalaya ni vula ku mi le ku vutiseni mi le ku a mi le ku ningiseleni kasi na a hi kasi a hi vulavuli ko vulavula n'we ntsena but ni ri n'wina la mi nga koho mi la ku twisisa ku swi ndlisa ku yini na n'we mi la ku xavisa handla ku xavisa no vona ku ri ni vona ka indlela yin'wana yo xenga tiko na loko vanhu lava xavisaka ku n'witi letwani i vanhu va le handle vanhu va na ku va xava hi ndlela ya njhani or vana va phepha kumbe a ni swi tivi so ni vula ku a hi ndlela yin'wana yo xenga tiko na hikuva vanhu lava xavisaka la a hi vanhu va la South Africa most vanhu va dumela kwale matikweni hi laha hayi ko ve ku a hi tivi ta ku yina hi pfumeleni ku vinyi va yona va swi tiva ku xiyimo lexi va lava ku xi ndlurisa ku yini a hi swona hi nga riveleka swin'wana hi nga riveleka swin'wana a hi yiseni mahlweni nakona ku Africa wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela i 22 timinete ntsena ku pela awara ya 12 a hi ku timikiseriwa mina ku nongonoko wangula ku yini ka timhaka leti hi bulaka hi tona un'wana mingiseri loyi nhlekani minjhani vota mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile a khensa ku na mhaka yin'wana laha ni ta kombela ku va xi kala vetarana wena na tiva ku plus ka ndzawulo leyi ya swa tidyondzo ni suka kona loko va mu kombela va tidyondzo ta le henhla va nghenelela lomu swikolweni swi le ku tikeni lomu tiyunivhesiti xikolo lexi a xa ha dyondziwa mahala kana n'wana u suka hi le kaya a ri hava na nchumu vatswari va hlanganisile ku n'wana a ya rejistara va sungule ku hlanganisa lembe ra ha sungula
va hlanganisa va n'wi hlanganisela mali va ta kota ku apply loko a apply u fika le u tshete u na mubyetisi u nge ngheni swi tika ngopfu xikolweni u nga tisangi ku nghena sweswi u dyondza problem kulu yi vavaka loko mi ku swi tika ngopfu ku nghena i tirha i nga dizangi mi vula yini i nghena i dyondza i nga dizangi mi vula yini kahle kahle hi vula ku na hambi u pasi kahle na ku va nga pasanga kahle swa fana hi ku va ta ku byela ku register ta wena a wu qualify or ku tele na u ri na ba mati tingwenya ta etlele u ta nghena hi leswi se ku nghenisiwaka swona ku ri loko ku ve registration hi 2000 swi ri we u fanele u ta u khomina yin'wana futhi leyi u fanele u kota ku nghena hi yona na mina university to tala leti nga kona ti-university to tala i swilo leswi nge le ku endlekeni masiku lawa kwaswo ku kuma na tirese u kuma na yini vana ve le ku hakeleni tombi leswi taku na vona vo gangisiwa van'wana ma-site farm swi loko swi onha tiyeni ka department of education van'wana vo swi vonela kule mara hina hi nge le kusuhana swona ha swi vona hi wo ka hi nga swi tini hi nga swi angula kwihi vo twa swivava ku vana van'wana va va ri ku tsandzekeni n'wana u hava na nchumu u hava na ndhawu nkarhi walowo u tiyaka a fika a teka munghana wa yena wa ha fanele a kombela yin'wana mali kaya yo ve ri ku ni nghena mani ku laveka 2000 ku laveka 2500 kokwani ku laveka lexi na lexi xiyimo xo tika xexo lexi vana va nge le ku hlanganeni xona ene va hlangana na xiyimo lexi hikokwalaho ka swona sweswi swa xiyimo se swa ku kayivela ka tindhawu to dyondzela ka tona kambe swin'wana swi hluphaku xikalavito i ku loko ho va hi ri hava vumbhoni swi nge olovi ngopfu ku yi tlhontlha ma swi vona ku vana va le ku xaviseni kambe ku swi vula hi ta swi vula ho ka hi nga tivi ku swi ta hetelela ku va na loyi a yimisaka voko ala ku swi hlamula na ni ngo navela onge yi ngo basa mavana lembe leri taku January loko va sungula kahle va nghena ku ya hi ntiyiso ku u pasile a wu pasanga hi leswi hina xikolweni a hi tiva ku nghenisiwa swona exikolweni loko u pase kahle exikolweni u nghena kahle swi tlhela swi ku lwela swikolo sweswi a wa ha lweliwi xiyimo xo tika vutomi ni mi twi inkombo i mhaka leyi kumbexani tanihi rixaka hi fanele hi vulavula hi yona leyi ku timhaka leti hileswaku swilo swo tala la tikweni ra hina se swi le ku tikeni ku va swi nga fanelangi swi tika swi le ku tikeni ku va swi nga fanelangi swi tika ngopfungopfu loko ka hi languta xiyimo lexi xa ku timhaka leti ta dyondzo vana va suka ka mindyangu leyi nga swela ku hana mapeni ku hana mawayawaya ku na nchumu kambe va languteriwa ku va fika va hakela timali ku ve va hetelele va byeriwa na vona ku loko u pase kahle a ku nga laveki timali kambe va nga swi tirhisi swona hikokwalaho ka xiyimo xa ku va ku ri na mintlhontlho liya ya ku swivandla hi ku swintsongo lava va fikelelaku va hetelela va endla onge va nga xavisi va ku hayi swivandla ku hava loko jika hala va ku hawa loko wo ri na ntlhanu wa madzana hi nga ku nyika xiyimo xo tika swinene lexi hi nga ka xona loko u ri ku mpela swi endlisa sweswo swi vula ku tiko ra hina kahle tiko leri ra n'wina leri a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani ni puresa nkona hi swa leti mina tinharhu hi nga siya ka awara ka tlhokomaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we hi ndlela yaleyo a hi amukeleni n'wana mingiseri loyi nhlekani minjhani hi pfukeli boti minjhani n'we kona matamani la ku nghena ka liya gezi botpet liya gezi hina vaakatiko ho ti endlisa botpet masiku ku na loko gezi ri onhakeli la malayinini hina hi nga ku foneli sweswi ngo hi na nkingha magezi hi hina hi tlhela hi vitanaka munhu a tana xitepisi a khorokoteta leyi hi n'wi byela ku na miti ya yi-4 ni khome 50 rand loko hi tlhela hi fona botpetrik ni nga mu byela ku a tsanini na ni n'wi tivaka mina a mulongedi south ne a ku xaviwa gezi hikuva sweswi ni fika la ku tshama ku xaviwa gezi masizezi ende vanhu va swi tiva ku gezi a ri xavisiwi mara mina na ha hlamarisiwa hi ku vanhu lava le ku pfuneni va gezi mara ematikweni emalayinini ku na vanhu lava kholotaka gezi a va ka escom
gezi famba na location mafisi and abavileli ku hey munhu lokungone nondo ya mfumo masivona swi wa vele busy na kufona abayimbi ta gezi va nga pfuka va vulavula hi tona no xava vaxavi ku bridge wini malava hinkwavo hasa magezi zinyoka abayiminyana timhaka ta gezi va vulavula timhaka leti nga ta ndla swin'wana a ku na munhu la xava gezi botpet tilondzo kwati letiwani tifriji to duma mahala business ra mahala a mi ri na Wi-Fi botpet chap kambe mara nga si famba Welford hi nge va angarheli hinkwavo hi ku vanhu lava vilelaka a va xavi gezi van'wani va xava va vilerisa hi sweswo swa ku swa va hlamarisa ku hikokwalaho ka yini ku fanele ku va ha gezi ku ve le ku xaveni gezi botpet vanhu va fanele va complain ke ku rin'wana rin'wana na khaselara va hlamuseta ku na munhu wo karhi hi ku vona ka kandi ya switekisi a khurokoteta le henhla ende a nga tirhi ka Eskom se a hi twisisi kumbexani o volunteera kumbe ku ndleka yini hina hi na problem na gezi lava xavaka lava xavaka matamatani va byela n'wina ende n'wa tirhi ka Eskom mara a hi kaneti mi nga ta na ku ahlula mhaka ma twisisani mara va fanekele va twisisa ku vona va fanele va report ka hi ku munhu loyi vanhu lava bridgeaku va va vona kwale mugangeni ya vona a mi la yini ni yaleyi va tshamaka ka yona va famba ku kha ku bridgiwa ku na switofu swi nga tihitara hi June vanhu va chola tindzilo leswi swa ku bridgiwa ka magezi ku battery ma twisisi va swi tiva kahle ku vanhu va chola tindzilo hi timhaka ta mabridge ya magezi gezi ro bridge wa botpet loko ri sungula ku bulukela magezi a ri hume switch ri phuphurukela ri hisela ti-TV hinkwaswo ri to ze ku tsemeka tambu kunene a ku na ku yini va swi tiva kahle gezi ra dlaya mara va busy no korokoxa hi swona mi ri ra Wi-Fi botpet wa khakhala mara sweswi hi ku hala xilungwini Wi-Fi veri gezi ro khorokocete ro khoroko nemetwile esa somingisa mkanalo na FM ayitweni kumanga msava ya awara ya mbiri ayitweni kumanga msava awara ya mbiri yata imsekwini hlakala Afrika ya vulavula tshemba swinene mhaka leyi ya ku basa a ni ri yi fana hi basisiwa loko va vulavula ku ri masipala u basini ku na swilo swo tala va swi langutaka ku na ti-adjudicators va ta cheka ku na mhaka ya waste management ku ri mi tirhisa strategy xa njhani waste management ya n'we ndhawu leya yi njhani community involvement hi tirha na ti-community njhani na ku sweswi na laha Dzaneni hala Limpopo masipala wa ku sungula wa ku endla ku hi tirhisa loko ni hlamula kahle mhaka ya ku loko munhu a lahla thyaka u fana a yi separate na twisisa ku ku na maphepha a ma-brown man'wanyana ma-white man'wanyana ma-blue hi fana a ni ri ku na leswaku ku recycla ku ri loko vanhu va teka swilo leswiya va teta va nga vi na ntirho wa ku swi hambanisa va languta swilo swo tala se tanihi masipala mi titwa njhani loko mi ri ka xiyimo lexi hi tsakini lava ku vula ku ri mhaka leyi na loko a ha ku vuya ka province va yi nyikeni price liya va yi nyika na mali tatani ni fana ni mi byela mhaka leyi aka province i kume 250,000 ni vheta ni vitana vayingiseri vatirhi va ka masipala ni lava ku va khensa ku ri va twisisa ku mhaka leyi i mhaka ya nkoka ngopfu na ku va nyika matimba ku ri va fana va ya mahlweni va tirha va tiva ku ri va tirhela mfumo sweswi ni lava ku nghenisa mhaka leyi ya ku katekate a ni fane ni sungule kwalani ku lava ku mi khensa n'we va munghana lonene a ni ri mhaka leyi ya ku ri doroba ri basa a yo va mhaka ya masipala ntsena loko n'we mi ri ku yi seketeleni ni lava ku ri ni teka marito lama yisaka management especially to you tatana Pep you always supporting us loko ku ri na vanhu va ku supportaku na we u va na matimba ni byele vatirhi va ka masipala katakata ni fana ni khensa na vaakatiko va masipala va hina wa Dzaneni na vatirhi na makhanselara hinkwawo ku ri mhaka leyi ya ku ri doroba ri basa nge ve mhaka ya munhu wun'we
i mhaka ya ntirhisano that's why namuntlha yi fikela yi fike kona kambe ku tikomba ku ri na leswi mi nge le ku swi endleni kahle tanihi masipala meyara hi ku langutani loko hi ku nghena kunene edorobeni ra Tzaneen sweswi wa swi vona ku i doroba leri nge le ku kuleni swinene hi xihatla nakona van'wamabindzu ve le ku teni va ta vekisa a dorobeni ra Tzaneen leswi vulaka ku na swin'wana mi nge le ku swi endleni a khale ngopfu ni twe ku na hambi vatirhi we le library wa wina loko a za tirha ka masipala wa n'wena hakho ni byeleni xihundla kumbexana van'wana va ta dyondza mera ni hleketa ku ri mhaka leyi yi ta lava siku rin'wanyana hi ta haxisa kahle mara swo tala hi mhaka ku loko mi nghena dorobeni ma swi vona ku ri ku le ku tirhiweni i mhaka ya ntirhisano loko ni vula ku woho ku ri ni nge tirhi ni ri wexe tani ni ri meyara ku na PMT ku na makhanselara ku na vatirhi ku na n'we vaakatiko hi khomisaneni yo yi ntiyiso hi le ku zameni ku loko mo cheka hala Afrika-Dzonga mhaka ya unemployment is so high. We are trying by all means to create simple little job opportunities. Na sweswi ma vona ku ri ku na development around Tzaneen hi le ku tirheni swin'wanyana a yi lavi ku swi vulavula namuntlha i swi bula siku rin'wanyana ku endleni swin'wanyana swa ku ri dorobo ri kula a loko swi endleka a hi ta navela ku in the next how many years 2026 in the next 4 years our plan our vision na ku Tzaneen a yi fana na yo i va city mara kuna swo tala hi ta swi bula siku rin'wanyana kasi ka tele ku tirheni hi lava ku developa Tzaneen hi lava ku developa Tzaneen aya yi fane yi hundza ka city loko va ku a Limpopo ku fane ku va na metro ku fane ku va Tzaneen Nenga hambanisi la Polokwane leri Polokwane se ile city va lava ku va metro loko va overtake va ta hi Mera ni salele hi minete kambe kuna xivilelo lexi vaaki va tshamaka kha va ntisela xona veri patu leri ra ku joina leri ra kusuka a Vuloveli ri joina R 71 ra va hluphekisa ku tshama ku ri na traffic laya masipala na Sanral a ku na swin'wana mi nga swi endlaku na na khensa mhaka leyi loko mi yi tiseni haleni if it was my wish tatamthat a ni fana ni swi endle tolo mara ni khumbe mhaka ya Sanral va hi tshembisini ku kahlekahle sweswi va fana va ta hi pfuna vo yimela vo yi vona ku ri va ta rini leswin'wanyana a ni lava ku swi basisa hi mhaka ya ku mhaka leyi ya ku ri doropo ri va kahle a ni lava ku no kombela kumbe a endleni tani Mayor ni khomele ni hundzisa xinavetiso lexiwani mo khoma tani ivi mi ta vuyamba kombela kahle mo ni khomela tani okay hi so a hi yeni mahlweni ka leswi u yingisele Munghana Lonene FM makomba ndlela Ntiyiso mingisela Munghana Lonene FM u yingisele Munghana Lonene FM ka ku haxela twin hlekani lowu hi ku tisela nongona ku Afrika vulavula ni ku gimeteni bulula na meyara wa masipala wa Tzaneen masipala wa Tzaneen i masipala lowu nga fundiwa tanihi masipala lowu swi twisisaka timhaka ta ku lwisana na thyaka dodi ku vona ku masipala wu tshama wu basile hi ndlela yaleyo kambe swi helelangi kwalano ku na vatirhi na vo va nga hetelela va kuma masagwadi lowun'wana a ri ka masipala a ri ka library le a Johannesburg kasi un'wana a ri library kwala dorobeni se i van'wana va vatirhi lava nga le ku tirheni hi tlhelo ra timhaka ta ku vona ku va antswisa masipala hi ndlela yaleyo patu leriya hi vulavulaka hi rona ra ku ya a Vuloveli mara vona leriya i Vuloveli South loko ni nga hoxisi va vulavula hi timhaka ta taleta ta ku ve le ku vulavurisaneni na va ka Sanral ku vona leswaku hetelela ku va na xitshunxo hi ndlela leyi na hina va Sanral hi ta va landa hi ta hala hi ta vutisa ku kahle vaaki va fela yini ku laya ku yimiwa nkarhi wo leha loko vanhu va fanele va joyina hi ndlela yaleyo kambe ke loko hi nga se ya mavhengeleni a va kha va ku vala ku kombela swin'wana ka n'wina
vaaki beleka masipala wa Greater Tzaneen a hi tweneni ku loko va kombela va ri yini Mayor mi la ku kombela ka vamani kahle kahle mi kombela yini Mayor mo before ni kombela no bayisa mhaka leya ya Sanral a ni lava ku kombela na n'weko please mi nga ni endlela follow up na ni ta tsala mapapila kambe ni va tsalela va Sanral ku o kombela a va hi pfuni ma swi vona o kombela ma-traffic va yena va ya controla leyi mara va Sanral loko va ta hi pfuna ngopfu swinene okay leswiya swa ku kombela a no kombela ku na ni tirhisana na lava va ti-taxi association a ni lava ku va byela ma-driver va byela vanhu lava va ka loko va famba hi ti-taxi loko va dya machipisi na leswin'wanyana swa ku va nga lahleli machaka laha handle ka mafasitere please a va vekeni la ma-taxi va ta ya va ta lahla le ti-taxi rank na hina va timovha ta Tampet tolo loko ni famba un'wanyana wo pfula fasitere hi movha we a chukumeta box rin'wanyana la vhenkele rin'wanyana ra ku xavisa tihuku la dorobeni wa ka xikontiri ma swi vona machaka we u lava ku raya va machaka munhu un'wanyana wa u nga thyakisaka ka wena kumbe u ya lahla ka dosbin leta please loko siku rin'wanyana swi humelela a hi dyondziseni vanhu va hina ku a hi very clean man ku na van'wani Mayor mi twa hayi a ni ku na vatirhi hi va ndlela ntirho a hi mihleketo ya kahle ku ya hi n'wina okay sweswi vanhu va lava mintirho loko doroba ri basa ni vurini ku ri ku na ti-initiatives hi le ku ti endleni lava ku create this little opportunities ta mintirho loko u endla thyaka u ri van'wanyana va le ku va fana va tirha hi mhaka ya thyaka ya a yi swona sweswo a yi swona sweswo na mi twile Mayor hi swihi leswi mi nga fambi nga rito ra n'wina ro hetisela mi ri yini ka vaaki va Greater Tzaneen no ni lava ku va khensa ku a va khometana xikombiso matimba xi ta va etlela hi kurhula na khensa swinene van'wani ve ri no hemba loko ni ku a mi ri nhloko ya xikolo a mi nga ri principal n'wina a ni ri thichara va ni yisa mahlweni ni va HOD ni hundza ni va deputy principal ni va principal se ni suka ni ya ku tirha kun'wanyana ka department ya cocta se ni vuyini Mayor se ni ta suka ni ya tshama kaya ni ya pensionini Mayor ni khensile swinene nkarhi wa n'wina ku ya ku engeta inkomo khenseni vanhu khense swinene inkomo va lava hi bula na vona u yingisele Munghana Lonene FM makomba ndlela sweswo mingisero Munghana Lonene FM nangona ko Africa wa vulavula matwili Mayor Gerson Mlapshana va kha va vulavula ku na pfhumba leri nga tekiwa ra ku teka huvo ya endla milawu yi yisiwa eka vaaki va xifundzankulu xa Mpumalanga ehansi ka vurhangeri bya xipikara manana Makhosazane Masilela vele ku endleni pfhumba rorolero ka tindhawu ta Chief Albert Luthuli municipality laha ka xifundzantsongo xa Gert Sibande lava ngeri hi yisa mahlweni pfhumba rorolero hi ya ku vaaki va ri yini hi timhaka to toleto pfhumba leri sungule tolo hi siku ra 23 ri ta ya mahlweni ku fika hi ra Mundzuku hi siku ra 26 a hi tweneni ku vona va ri yini loko xiyimo xi tetani xipikara enhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM good afternoon good afternoon to yourself and also the listeners of Munghana Lonene. Your voice sound like you're tired. I understand you are very busy that side. Maybe let's start there. How has it been since you started in Gert Sibande for this taking legislature to the people? No, thank you very much. We really appreciate the response by the people of Chief Albert Luthuli. They are attending our programs and give us their challenges and also the progress that government has made up to so far. We have started our day on Monday visiting different projects. As you will know, the legislature
is doing oversight and also public involvement and law making. For this instance, we are busy with public involvement and also oversight. And we're the one who gives department or approve budgets for departments for implementation for service delivery. We are checking whether the money is utilized efficiently and effectively so, or also the projects are there on the ground, are they making any impact to our communities. And yesterday we had a public hearing whereby we were engaging the communities of Chief Albert Luthuli, whereby they raised a number of issues and also raised a satisfactory response of government in terms of service delivery. And today we are busy with stakeholder engagement, different stakeholders, and tomorrow the Premier will be closing address at 9 o'clock at the sports field. So you made mention, Mayor Kori, they raised various issues. What are the common issues that they are raising, and what are you telling them as legislature in terms of how you're going to solve whatever could be their challenges? No, thank you very much. I will indicate some of the issues they are raising. They are appreciating that they're getting health services, but their challenge is that their clinics are very old and are too small for the population, because the population has also grown. But we are happy as the legislature because the department has also committed 2 mobile clinics for this municipality so that they assist in the farm areas. And in terms of police, the shortage of vehicles to attend crimes, and also this area, their challenge also is about stock theft. They also raised that there's 1 or 2 police stations whereby you'll find a police officer dedicated to deal with stock theft. And the department has committed that they will make it a point that every police station has someone who will deal with stock theft, so that when they report these matters, they get the attention which they deserve. They also raised the issues of the RPP houses, which they need, the poor of the poorest, the support of small businesses, which they require from government, and also the issue of farming, whereby the government has responded in some of the farmers, giving them tractors and other equipment for farming. But the challenge is that they don't share, the farmers, and the department will be closer to that so that they see that they share the little resources that they have. They also raise the issues of roads, which are not in good condition, and also the Department of Public Works has also indicated that they bought 19 graders for the province that will also assist the Chief Albert Luthuli municipalities. They also raised the issue of water, and also the issue of unemployment, and also raised the issue of supporting small businesses so that they're able to grow their businesses, and also they don't have markets, of which Department of Agriculture indicated that in all the 400 wards of the province, they'll be assisting them so that they take these plants and go to the international food market in Bombela, so that they get markets on their farm. And before I let you go, Madam Speaker, let's look at the place, Chief Albert Luthuli local municipality.
when you compare it to other municipalities, what kind of a municipality is that? Is it the municipality where most people are impoverished? Is it rural? What kind of a municipality, a picture are you getting now that you are there as legislature? The municipality is rural, and most of them, they depend working on farms and also in forestry. There are not a lot of economic activities or tourism activities that are happening in this municipality. This is some of the issues that we're getting when we engage with the communities, so that government can intervene in some of the issues which they are raising. Now, economic activities or tourism activities that are happening in this municipality. This is some of the issues that we're getting when we engage with the communities, so that government can intervene in some of the issues which they are raising. Now, let's conclude by looking at this, the second time you invite us as Mungana Lonene to be part of this event. Judging from the first one that you held at Ntlazini district, and now you are at Gert Sibande, are you learning something as legislature that will improve the lives of our people? No, thank you very much. Yes, we are learning on a daily basis, because, we are not perfect. And if we do those public hearings, that's where we get a lot of information. Like, if I can tell you today, I was with the people with disabilities, which they raised an issue to say, we want to go to police station and report cases, but there's no interpreter at the police station. Or even when we go to our clinics, there's no interpreter in those clinics, and which we feel government must respond to the challenges that the people are raising on the ground. We are really improving on day to day, because we the way we think changes when we go back. We see things in different perspectives. I see. Madam Speaker, I will see you tomorrow. Tambona minduku loko itata etapfala na n'wina ntirho walowo. I khensi swinene nkarhi wa n'wina. I can say inkosi. Inkomo. Sweswo mingisero Mungana Lonene FM balava hi bula na vona xipikara xa huvo yo endla milawu kusuka eka xifundzankulu xa Mpumalanga manana Makhosazane Masilela lava va kha va nyika xifaniso xa hilaha swilo swi nge le ku fambeni ha kona kusuka le a Chief Albert Luthuli eka masipala luwa eka xifundzatsongo xa Gert Sibande, laha vengeri va teka huvo yo endla milawu va yisa eka vaaki. Ku na migingiriko yo tala leyi va nga yi vona na swirilo na swibumabumelo leswi vaaki va nga swi tisa leswi vengele ku swi hlamuleni hi ndlela yaleyo. Se ntirho hinkwawo lowu wu ta gimetiwa mundzuku loko muchaviseki Mandla Ndlovu ku nga premier wa xifundzankulu va ta tisa hungu ro pfala kusuka le a Sun City Sports Field eMayflower andenyana ke le Mkhonto ndlela yaleyo. Se ta va hi kona ku tisa nongonoko wolowo wa Afrika wa vulavula kwele lowu wa nongonoko hi ta wu gimeta kwala a wu humelerisiwa hi tatana Ncindani Eric Mabasa la ninga kona embombela nina Matimu Ngoveni na tatana Ncindani, kasi studio 2A Apollo kwani kuna Mchangani Kenseli Tukulu kuba hi fambe swin'we hi ndlela yele a hi hlangane na nongonoko lona kambe mundzuku loko hi ku tisela wona. Handle ka sweswo nongonoko dzumba ra mina wu ta landzela endzhaku ka mahungu ya misava ya awara ya 2. Mana nhlekani lona ni mitiphenani tata eka Malamulele eka Minga ku ya fika eka Matiliyani. Tshama na hina eka 91.3 FM. Mungana Lonene FM.